Karbi Anglong Autonomous Council 231 Angdeng Amai Monsam Angbong Jaimek Amo Kepajut Plan A Atangka Pini Arni Anta Nang Lelelang Arni Kisu Kilit Pik Ajok Langhin Pelangkru Arong Ningkan Krepli Ausupi Clear Talk BP Arong Kacheboy Hanjang Langsu Interclub Football League Angdu Kiti Ada bertalong beneli bertarhan bang thare harmony be nun bertang ton pat arjik tha Karbi Anglong Autonomous Council Session Hall along Jakong ne phai trop arni Pharohini ra thong kepra AC angdeng Session Hall along Council Amai Mate Session Kepaman Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritishing Hichiphem Phupon Amai along Dihin Tar Pukedo CEM Tuliram Ronghang Session along CAG Interim Report Kedeng Jephan Pachata MSC Lapen EM Atum CAG Kachingbai along Cheto Dun MOU Atenke Jangmi Aro Chiklo Council along first half Lapen Prem Paikunya Chiklo second half Atangka Nangle Nangji Pining ke Pini Arni Anta Tangka Noja Isita Council along Assam Sarkar Pen Tangka Nang Palilang Posi CEM Tuliram Ronghang Session along Ningje Council along Tangka Nangki Paliter alang Prabjin Pen Assam Sarkar Pen Chingwai Dam Nang Popusonta alang Lining J2 Honorable Chief Minister, Finance Minister, Health Minister, Aloklar Pui Amar Karbian Session Cheng Chaprang EM Barim Karlitang Ramsing Intia Pan Kimondam Alang Liarong Kachiboy Hampang Pan Nahok Olupusi Session along Chetandam 2 Karbian Autonomous Council Ami CAG report Ami place koribo lagibo aru CAG report to Karbi Anglongor jiman khini department ase ei gotei khini kam hoise ne nai ঠিক ভাবে হইছে না না এই গটে খিনি বিতং আলোচনা কৰিব কাৰণে আমি CIG এটা কমিটি বহাইছো এই কমিটি আছে মাছলাই ডাঙৰীয়া আছে অধ্যক্ষ আৰু মেম্বাৰ আছে ৰামসিং টিমং পৱন হাউস কমিটি পৱন আৰু লগতে ৰিনা তেৰাং বাইদেউ ৰামসিং টিমং আৰু ৰিচাৰ্ড লগি তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি আলাপ আলোচনা কৰি গোটেইখিনি আৰু লগতে আমাৰ ডিপুটি সেক্ৰেটাৰী সিনিয়ৰ ফৰ্ম অডিট অফিচাৰ্ছবিলাক আছে এই বিতংভাৱে ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ আজি এদিন সেশ্যন আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি পাতিছোঁ আৰু আজি প্লেচ কৰা হৈছে আৰু আমি এইটো আমি গভৰ্ণৰলৈকে আমি প্ৰেৰণ কৰিম গভৰ্ণৰ যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত সেইটো আমাৰ এটা CAG ৰিপৰ্টটো আমি সঠিক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে বেলেগ আমি নাই আৰু আমাৰ আজি দুদিন তিনিদিন আগতে আমাৰ স্বৰ্গীয় আমাৰ মাননীয় ৰামসিং ইউটি এক্স কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ কাৰ্যবাহী সদস্য আছে তেখেতৰ আমাৰ লগৰ বিদায় দিলে এইটো আজি আমি সকলো সদস্য লগতে আমি এই বছৰটো আমি ৰেজুলেশ্যন এটা কৰিছোঁ আৰু বেলেগ আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ এজেঞ্চি শাসন আন্দোলন কৰাৰ সময়ত যিটো চাপৰ পৰিছে এই চাপৰ মতে আমি এপ্ৰিল মাহতে সেইটো 5,000 টকা পুঁজিটো আমি ওলাই দিব লাগিব কিন্তু OM মতে অফিচ মেম্বাৰৰ মতে আৰু সেই মতে গেজেট নোটিফিকেশ্যন ওলাই Asu Bokajan Regional Committee Atung Cepater Pipan Bokajan Higher Secondary School Acetayalong Jakong ne phai pho arni Vishnu Rabha Devas Katalandon Aberta Kadnius Aperangke Ananterang pen Bertanang Pale Ada por phai sirkep apor pen lama ingthur ponsi Karlitang Atumaphan Kachikimu Padu Ponlo Adun tu por phai kep apor pen Arjan Kihi Klimsumar Lapen High School Angdeng Kachali Atumaphan Chepate Padupon Analo por phai si apor pen Puthat Hirjir Kihir Kachepate Padupon tu Arnitili pli apor malompen Nong ekepajir amai kepaman pon along Asu BRC amai pu Bobo Jyoti Bora pen Kachephem pupon amai along Aluhi aman pen Asu Central Committee Klembang Vedanta Saikia Chetongdun Asu KADC Achunbang Tredip Bora lapen Pinan ke theke ding atum Chetongdun Ajo porphai Narkep apor pen Kilun ke kan lapen Lutun ajo Paman ponsi Vishnu Rabha Devas Katalon Mesen pen Pachun ponlo Langhen Pelangkro Arong Ameka
mohori tok bipen tarong bepi asupi clear tok bepi arta ninkan kripli jakong ni phai trok arni anaro por phai krihini ra chitim apor mala arni kiso kilit parpik ajok apran kedam je berta jaipong ahwar pen inu cherok tok abang pupen berta nang pale kedam tang arni ason thak thaksi apran kedam jui ninkan kripli asupi clear tok bepi amethang atum ahedi along soki e ahut arni kiso parpik ajok adim along amat klipit lo tong sekot pen sekelang ji aphan pon lo sitame kacheleng atowar ke heno parpik ajok sekelang ahem an kepon bom ahut towar e beng an ache the avedelu pusi ahem asora tumpen pachini non malam sopor phandina praman birta mungton paniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dhinamo piputa bertalong bangtula Hanjang langso Sport Association atum cipater pipen Inter Club Football League 2018 aningkan abah kedam tang wusika ceklo nipa inkora pli arni pen pangcheng jakong nipa trok arni an angdung kiti kepatu padopon lupusi karnu se pherangke bokazan pen bertanang pale Arni gangsam porpai ke thom apor pen HAS amai pujiwon chandra pathak pen chipaim pupon amai along chunbang pratap rong par pen chetong dun alhui kapachini apor enlo Alui sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council MAC longki timung chitong dun anparta rat cyclem bang hidinat rongpi em barim ramsing tokbi kadom terangti minika hansipi borsing terang KLA pen bensing timung la pen an ke theke ding atum chitong dun Inter Club League ke pathu pon lake karlitang abarim video phukon rongpi la pen karlitang konching timung atum chikimo amen pen tangka kereng la pen trophy ahema sor atum si pidunglo Angdung kiti ke pathu pon along Hinchong FC pen Hanjang langso FC atum Angbong si patulo ke pathu ke cheng pen Hinchong FC atum ke pathu ke thek munak ajok Hinchong FC atum gol hini la pen Hanjang langso FC atum gol isi nata ki pidun tek thedet ajok Hinchong FC atum si labangso ongdung kiti ke pathu pon chipai pon lo man of the match tournament Anil Tobi pen si pajirlo Best player HAS Chunbang Pratap Rongphar Arideng pen si pajirlo runners up a trophy pen Tangka Kereng Sika Suri Cap Langtuk Timung pen JC Pathak Atum Arideng pen si pajirlo Kihai Atum apan trophy pen Tangka Kereng Sika Suri Krepo Hidinat Rongpi la pen MEC Longki Timung Atum Arideng pen si pajir ponlo Bokajan Police Station angkang jakong ni phai pho arni tilisi apor malam sukhajan along kedo inut Anand Gupta arta ningkan krenar cap ajir po atum pen dhanseri alang roy lang ka chinglu dang lang chinglu bom mahut lang ke jang chok ajok ajir po to manghu pronglu non malom arwe ke jangwer ajok dhanseri alang roy alongta lang thilir sido lang ke jang ajir po atum kayason lang theu e tin kok amat ke phang ok pen ke chepang samji pora ning che parong si chinglu damlo pusi thanrenti Laso birta ke longpen lang kevek thek atum thek longpen pen kititang arpum aphan kiri pen an chipaduk rentilo sita birta ke tokbam apora hut anki kelong ji alam avelang
Lang Kejang Chok Abangpu Gupta Lake Sukhanjan Nepali Arong Along Kedo Pranab Jubilee College Along second year Angdengsi Charlie Dunbom Puta Pachini Ada berda bangla pansi kang ton peninglo dome thakme kardon